Vukosav Saković, direktor Združenja Žita Srbije, Nješka vyjavil, že tohoročný urožaj bude vynošiť 2,4 milióny tony a cena, hoď je chvíľkovo nízka, bude postupno rosnúť. Preto fachovci parastom preporučujú, že chcú možlivosti, naj žito ne predáva takoj, ale naj ho lageruje, abo do silosoch, abo do dajakých improvizovaných magazínov. Co sa urožaja dotýka, pán Saković varil, že by mohli byť skús lepšie od loňských a vjerojatno i že kvalitet bude zlepšana. S ohľadom, že vješenie za šateljem kolo 580 000 hektari, a kombajny je znadosť, pán Saković očekuje, že žatva bude švitko zakončena. Co sa dotýka odkupu žita za robne rezervy, državni sekretar Ministerstva poljoprivrede Danilo Golubović na žatvovnom dňu u Kuzminu vyjavil, že postoji možljivost, že država za robne rezervy odkupi čast tohoročnog urožaju, ali že ešte ne zna keľo i kedy to bude. Ale keď to bude malé količestvo, jak su zrobene u Loni, ljepše aj ne odkupjuje, varali Parasti i Radislav Jovanov, predsjedatelj Zadružnog sojuza u Vojvodini.